Wes. Apa lah. Mepeki san ragone nanyong tiang. Nah. Aku diang situ. Pepekisan aku nanyong tiang memungi batune. Nyen ada nanyong batu Jawanan sejawanan cai. Apa di tiang nanyong batu, ane nanyong sing adoh-adoh. Iya, jadi ado-ado dia nak liu. Lam mendingan. Adoh sing untuk batu memunyi nih. Lam mendingan. Beli nyoman Petro. Oh, batu lu tekan lu. Gua cai kau ke beli nyoman Petro. Kedone. Tuan yang beli ne nanyong tiang. Mewastu sakit tiang ne jani beli. Ne jani tiang ide tulung. Olasen ubaden tiang beli. Woi. Oh, ini ubat bang ubat, Dok. Hah? Bang ubat. Lo apa ngoncang ubatin batu nih? Batu apa coba semen ubat nih. Dok nyekalo san kopeng glaninga tekolen di batu to munyi ne. Nanti lar jadi lar. Ya. Yang tegaring si jani nakoning yen masaut saja le ditu. Ada nih. Abuk tiang malu. Dia kena kor mungkin. Halo batu. Batu. Oh, sing masaut. Coba ngomuni. Dan masaut tu. Kada ngulung-ngulung nak cerek batu memunyi. Dan mana me batu ni beli nasi. Cai dolar. Eh? Cai sing dadi pak mai. Yang dia montone te gopan cai ne cara celeng. Wah, Waduh ya Dok. bisa batu nih waduh. Saya tak mau celeng isi udoma sekilo. Oh, Dok, berdingah Ci. Nyekalo jani batu memunyi itu Ye. aku diang. Kena benlah jani ni nak tongos mau tamu ni, nye nawang batu mau guna nyen. Jani tu nasi cangi boy, idiang ibu pelih. Oh di tiang mereka ngide play. Ah, Ken batu ni. Ah, Kordewo bobeki. adik kita, Ngide play. Mata ngidam. Menggulirkan batu nas dan dalam bangkut. jelemo saja nese mulok lahanal, ni angon si kena isoleng baja sati. Ah, Ian menggulek kang gigis kan je, kal keprit engkau soleng ini. Nah, kenten ampun. jajakin batu duk. Kelesang kelano nih. Eh, Apa? Kelano nih kelesang. dia orang ceng leseng kelana berani balik. Pangelahan berjalan tu. Jadi lemah bobeki. Jangan makin batu ngelesang celana. Yang batu kelesang celana memang bohong leran kan. Nara ngalengal demi si kita pren. Dan Nengalang nak beli. Oh, rena ngalengal Ci. Nyanang sing beli jajan. Tiang nak polos beli. Oh, ya polos, ya polos. kan bawa ke di tiang. Bang. Kau megang, yuk megang. Megang, yuk megang. Asal menggulirkan beri. Peraeng receh, jadi mau berkelap bersedia. Megang. Wah, di mana batu? Mana peran bisi? Di mana batu nih? Adik jet tiangnya di mana? Nah, mora dicek aja nih. Boleh niman jetnya di mana? Lalar. Dia Untuk di dornya apa di mana kini Petro adik dia itu jet deh lar. di dor di mana nungengnya belangok engenang. Nasa betan jet di dor. Milih nak di mana ke? Pas batu ni ken jet ken nas mano. Jadi kini Petro. Nge. Domilin dini di tu ben. Jak pelekor batu kena si dija aja nih man. Oh, jak pelakut di tiang. Jak pelekor sangat Ah, di tiang kamu melekut. Asal menggulirkan beri. nak lah kang ngeprit apa jangan receh nih. Wah. Beri. Paya bin, naik deh. Bunyi aja gelas gelut. Betul. Ya gelut cuma. Wah, ratu bae ngelepak. Wah, mengalang bae. Wah, Weh. Truk, bangun dong, bangun. diwasing tole melat menek batu truk. Apin mah keprit. Tole batu melat menek malu. Nah, Dia ulah kendar batu di lemah. Nah, marah. Apa prit? Tonyo ni. Jakin ke batu jakin. Batu nadi. Ampunang tiang di siang. Beri. Koyong awak itu. Ampunang tiang di siang. Beli. Tunggu udah ada di artisan kena beli.
Yen dia montone uleng makelo tiang. Ngati beli pang sida teko mai. Ne jani disubane beli teko. Tunggu dadi las beli ngelet-ngeleten tiang. Mai paken tiang beli. Awakan tiang senya. Tadi keto beli. Tiangnya cat molacur. Bobo jelek. Tiang antena daragone apa kedaden ni? Wah, sing ngeling. Daragone jegek tiang bocor. Dito tiang matakon do, maju-maju manglagenang para kan tiang. Tiang matakon jadi mapan bane sareng tertuk tiang. Yen sujati jerone. Apa manusia jati? Wong samar, jem gamang, konyo ada di ni. Yang dua mulu manusia jati. Ege makrano pito dari batu dari ilmu. Yang sekarang kuto dari tiang. Aingeh jero anak lanang. Di tiang puniki boyo jotonyo. Boyo jojen. Talar boyo jogama. Kemauan di tiang wantah manusia jati jero. Mungwen wastan di tiang wantah dia manik wangi. Maka putrani de begawan lebur gangke saking pesraman megawangi jero. Oh. Saking pesraman Megawangi. Ratu Tiang manik wangi. Nah, ya sapunika makin i Pedro ganti adane. yen ada Inyoman Tegal Wangi adane. jalan ngatur makin jadi bisa dari batu dari manusia genggen jati beli. Jero anak lanang. Mahawi nanti tiang dados batu. Tuaning lacuran di tiang jero. Dokerian di tiang kedale ngelarang penetian. Di tiang kebayang-bayang. Tames-tames di tiang kepademan jero. Oh, kedalih niki kedalih. Bisa ngeleak orang. Rika liriko. Rare sueco ide betaro. Nedoneng sikian di tiang. Di tiang kepastu kedadosang batu. Turmaning. Wenten warah-warah ide betaro ring dewek di tiang. Ini punika. Malih bidang jawenten jatmu. Nih. Sane nanjung sikian di tiang. Rika liriko. Di tiang medemahan dados jatmu malih. Oh, Turmaning. Jatmu ne sane nanjung di tiang puniko. Sanang tunasen di tiang perkanti. Tunasen di tiang pesayopan. Wah. Kendo. Yen beto na. Wah, kendo. Yeay! Bangunan tuh. Bangun Roke, bangun. Bangun, man. Bangun. Kan sini jam misi pakai tuh, berana. Ngeleng. Weh, dong, weh. Adi ngeleng, adi mata sing suye bungut tapi suye adi. Anak iya matore mengalir ke bungut tuh. Ujung-ujung Jero anak istri. Ampunang tiang ajak keno ngante. Tadi keto dari penampen beli. Tiang anak lacur. Tiang umah sengelah. Meme bapo sengelah. Tiang jelomo buah. Weh, kedai bodoh weh. Ya naseng lah memi bapo, uboh ada tu sing jauhan orang ibu Beli. Ampunang tiang juang ngongen. Niko nyaman tiang juang. Ah, sing nggak dikedo dok. Sing nanti nujuang anak len-len. Yang subuh. Ini atene ide sayang biwasa nih ngata pancai. Sing nanti tujuang len-len, kan? Rumah satang itu betaro, ane yang kepancai. Ajak anak istrinya gitu. Awak ngawak, cai. Neng adeng-adeng malu beli. Tadi beli pelih. Narko kengkeng jatene kena tiang. Tiang tuh senjelakar ngajakin beli nganteng. Tiang tuh senjelakar ngajakin beli mesomahan tuh seng beli. Sake walo. Kena tiangnya. Lakar ngide pesayupan ngide tulung kapen ragan beli. Lombo sengide tulung ide pesayoban. Ken tiang apa orang tiang iban tiangi. Pas gue wai ajak ke mumai sih cek sina orang-orang. Cerna mukuran sih gitu. Nah, Nah dok,
Ia nemundo ucap-ucap yo yadi kerasa ben lah. Mapan kewah ni nanang duk kita. Nah jadi kini ben. Moci sayo pengiban si malu ngajak yadi pragatang paitongan caine. Kelah jadi kang rincik kau winayo uli genggen ben ka kanulungi yo yadi ngajak yo dolar. Mapan pragatang itu malu ngajak yadi. Ide dokong isi nemuin pekewah kita adanya. Apa? Makin di tiang mereka ngajak anak istri. Benar mo? Sajo do beli. Cara munyin timpal-timpal beli. Tur maneng cingak tiang. Koban beli ne subo kenyal. Lan mesayo ban malu samilang berarawasan di tu beli. Awagang ampunang tiang ajak ke kebat-bate. Jadi Tiang sing biasa. Jangan tiang kamu rago ni hilang. Tiang anten bong bangko payu. beli. Do beli jejak Mu do kejang canggah ini mu. Mu. Kawasan mantan. Mu jalan. Ambit si mo. Do kan penyantul pejalan. Nah jadi yo kena bayo kini adinya ye petruk. Nemu kok kini. Nah jadi kini bang yo masayo pong malu. Ambil angkelang rincik kau winayo lan malu ci ajak kelahiring. Wah didang ring bungo cokor dewa. Mengkena cie? Didang ngalen batu sedu. Dijo cing ngale batu. Wah diki yang ngalen batu. Kemudian cing ngale batu. Sakit nyak batu ni ngomongin. Halo batu tiang beli keto nah. Ngelah doken polon cie. Nang kedah tiang. Dua sidang ngalen batu nge. Jadi tu cing ngale. Ya, tu. Namanya. Jo ada batu nih. Binyap yang ada batu ajak ngomong. Ya saya ada di sini tukar dia uno oleh batu gitu. Aku ada lepatan yang dia uno. Batu liu makejang das memunyi ni ken juang lah das. Bisa urok bangko, urok batu das. Nah ale ini malu. Nah. Ni ada batu. Halo batu. Yang batu nyak ngomong. Kerbau beliang beguleng kaki anyar. Batu. Yang beli. Aduh. Nyak ngomong batu. Aduh. Maro ngomong batu ni mau keles lano ne. Ini liang kelano. Batu. Kengken beli. Nyak nganten nyak saya. Tiangnya beli. Aduh. Nah kengken marah tegot yang beli jak bisi mangat Hah? namun gitu. Ini batu sing murni ne. Yang orang beli batu sing murni. Jatene sing lagae cuma. Jangan ngomong nyak batu di nyi mah gebles, ha? Beli. Tadi jak mau balik kena beli nih. Marah pedalam tiang beli dini pedidian jumplang-jumpleng cara nak budok. Dok ranane tiang nakain beli. Di samping dot tiang demam kan beli. Oh, lo demen ke beli? Oh. Apa dia kedemenan? Ya namanya bagus beli nih. Wah. Beli belum berdasar bagus, nanang ini bagus cuma. Dugas Purnamo nih kan. Beli. Bueno kulit belinya putih saja beli. Kulit beli putih. Oh. Beli nak pasak nih. Pasak apa beli? Pasak mamoran. Yan bawa pasak mamoran di jang putih. Beli. Enggak lu. Enggak. Beli sing demen sing tiang. Dia sing demen. Saja beli demen. Aman lo demen beli demen. Iya. Tiang demen saja kan beli. Yang saja beli demen kan tiang. Kemudian kita beli ngelian ulat memunyi ngajak tiang. Man jadi kengken. Jadi kena tiangnya. Yang beli demen kan tiang. Yang ngajak tiang melalui. Melali. Oh. Hijau melali. Ija aja
Nah, ayo berani ya berangkat. Ayo. Macam-macam. Wah, ngajakan melalui limo ni cuma kila di no. Hei, lupa kowe. Wah, Ang long ne kenyir. jak apa je kena orang kango. Yang penting cang hidup. Ang luong ne sebang ne. Mana kan? Hei, maro cang sledar, maro cang kenyam kadang si cang demen. Yan pone jan kepes, ha? Oh, sing deman nyai. Nyai mara jegek ada cang sing dot. Boleh ngomong. Ang luong ne pungut ne dikatone. Nyai sing deman masih. Cang sing kuangan loh longkot. Hah, nang bang caplok kok ya. Bos banget caplok jangan tapi. Hei, Apa dia? cang sing liu medakon ken Cina. Ciken ada dini, cu ilang jaban cibatun ci. Oh ngejang batu hilang. Hah? Duga sejang batunya nyamarkan saya. Hah? Kaplok kan nasi? Sing bakat pecang nyamat ken jelemo ka Betul deh. kawang. Benar nasi? Cang sing ngomong liu. Sing kodang pecang ngomong gak Cina wang. Jajang cibatun ja kalau sing benah bancing orang. Saya sini bukan batu. Sing neboken batu, bising sing aku, bro. Doa ada batu mereka guliang. Paras batek ada. Dah cang orang paras batu. Saja batu lagi di mana? Jangan bisa kaplok namun deh. Ayang Ya lu. ne bakal orang kurenan je ulas yang bango. Ne batu ni dah not batu. Aduh, dua bong istri. Bibi. Tuh bibi ngudiang dari bibi keto nanti saya keto bibi. Betul kata sama dia lagi gelam-gelaman. Wah. Leneng. Terus lu mau wani no. Ratu dua bong istri. Kan kengken bibi. Milahan di tiang rarahin pelungos Jokori Dewo. Kantos di tiang bejogjak sarang lubak kaniko kamanang di tiang ipun sane ngampelang. Sane mangken sampun mewali pelungos Jokori Dewo makadi dumon. Semaleho kairing bana ayang puniko. Wong ne diketon keadaan bagus bobane. Sapa sira puniko? Bibi. Nake muani nengiring gelato. Senja adelen. Mulut wah somah gelah bibi. Hah? Somah gelah. Aduh. Bibi. Ye nak gelam-gelaman tu kayak tuang. Ayang kenal nama aku maro aku ini somah. Sini. Emplek kan weh. Jangan lupa. Bobo carung plekan kawang kata kangon somah dan agen aja gek. Saya implekan tang lupa orang. Jagalak kok kini nah. Ni memene dekau ni. Ya cara pengino hilang penuh panah nih. Ratu dados nenten kemana untuk tiang. Ya neng ngamun iki ayun pelungos Jokori Dewo. Dados ngayun nang nak ayang sapuniko. Nyalet manah di tiang ireng pelungos Jokori Dewo. Sapun api nek puniki. Bibi. Bibi saya ingat. Kengken kawet duga si malu bibi. Ayo sapun api ratu dwagong istri. Mawinan gelah. Sido kecunuk ngajak ragan. Sangkan enake muane to subolas. Nanjong ukodan gelah bibi. Anake muani niko sane nanjong pelungo Jokori Dewo. Mawenan mewali sapun iki malih. Tur maning. Nang ingat-ingatang. Kengken pewarah-warah hidup bertaruh. Wen pidan jada anak nanya. Tur maning. Gelah sidot. Nake muani to subo. Sanang iden gelah tulungan. Dito gelah ngelantingang ibu bibi. Ratu dwagong istri. Dados wawu di tiang inget reng pewara-wara hidup batari. Dong sampun jadi tiang bakat. Niyagenipun tur maning di tiang ngewadok. Sampun lintangan yuki di tiang ringipun. Sampun api yang di tiang sane mangken ratu dwagong istri. Sangka. Ngorain ukodan bibi. Sekonene melaksano. Pinah-pinahin malu. Daulah bejat. Kene lantas penatene. Ratu dwagong istri. Do bibi sebat. Sampun api yang di tiang sane mangken. Ni jani ada galah bibi ni lakar ngide pelet. Tekenin beli nyoman Petro. Pang daya salah tampi. Mau ngalah ngide pelet. Beli nyoman Petro wastanipun. Oh, Bang yang di tiang pacang ide pele. Beli nyoman. Ais. Beli nyoman Petro. Ais.
Tuh Mas Maestro bang ide pelih. Beli. Tadi aja keras saja belikan tiang. Tiang senyalang masih beli taruh gedak kan tiang. Pas montong munyian tiang itu nian cade nak buka beli. Dodo tiang bom rasa kan iban tiangnya beli. Tekan tiangnya mai. Tiang ide beli kan beli. Apa? Tiang ide beli. Ide play. Dong ide play itu kengken pangseng munyi geng ide play. Munyi nih geng ide play kena nu berangti to sing temenan beli tawang. Beli mirip nu sang sayo kan kena tiangnya. Tiang kengken munyi nak tiang nak muluk itu nyen kan beli jani beli. Dojo gedak nak beli na. Tiang ide play kan beli na beli na. Ide play keras apa giges? Beli yang tadi depan tiang. Pang keras tiang ide play kan beli. Pang jelasan beli tiang seragan beli ni. Sajan, Saja beli. pang kelak, Pang jelas beli tiang. pang sing mesisa, terus. Biang itu amau cungun lagi. Ujang amah cungun lagi. Kadena sajo kalem. Oke, itu yang ya nak long ide pelih dong gitu cungunnya amah lah. Oh, pang telah, pang sing ado beli. Beli. Ya pen beli. Ngosok pipen dia marot yang sing kengken. Kasih gedak. Yang penting tiang li. Oh, deman yo. Marodor, deman yo. Deman. Donyan ada ane basang gede itu beli. Beli lah nyamone. Nyaman beli ini tuh. Oh. Donyan ada ane. Maman puso, Apa ada ane itu? solar, Di solar ada ane. pipes luar negeri. Yo kengken ida-idah lakon ada ane nih. Oh beli dolar. Oh, Aduh. Beli dolar. Mungkin. Beli gedak kan tiang. Kau beli sewisok gedak. Ya nak long itu sewisok gedak. Oh. Mana kan? Bagus. Kang ide pelih. Oh. Pelih keras apa dulu giges? Aduh. Nodot yang itu menyen ben nodor beli tiang. Beli. Mungkin. Yang bom rasa kan iban tiang beli. Dah jadi sangat dana beli na. Mana jadi kengken? Jadi kene yo. Mani do dua gong istri pokoknya yang jabli Petru. Yang hijau ban tiang iban tiang. Man? Juang ya tiang beli na. Nah. Ada saingin yang kutus. Dia tanya mesti canggih. Canggih mau sugih sana. Buku kutus yang buku kutus ke juang. apa kabang? Apa kebang cak kepil-pilang ini kau ngamah aku sen kau. Bedak di tu. Halo. Urian macam-macam bang cang baru cang kejang. Apa dong kan yang beli pelang pindah? Beli. Kado nak bagus dan dekonya tuh. Oh, tu nak anak ubi nyat tu. Tadi ada nak bagus, aku nyentuh beli. Anak ubi nyat tu. Weh, yang tu malah kawang Di ngomongin. dolar. Anak babi nyat menjadinya nyentuh beli. Dua gong gede. Dua gong gede. Ah, susunan beli ni. Stand beli ni. Ah. Tadi jak ngawak gitu. Lari. Dah ngawang-ngawang, Ci. Donyan ajak, Ci, tu. Dia sapen nyen ada lu Ye. Yanan kurana sinawang ada nanas. Maro. Ngedipok sepak bola ada nas sinawang anak. Oh, besatan. Yan. Konen pegat menyibu caplok. Menyen ada nih. Ada aja. Ah. Lo caplok. Lo cablak. Oh. Wah, luang tu. Luang lo cablak. Oh. Cai maganti adaan sini. Nyen. Dolo cabla cang bo maganti nyoman Tegalwangi. Cai madan i gede Banyuwangi. Ane mensilih yang kecil. Oh, dah dene. Lo penyeruan yo yadi. Jadi yang wadah penyerahan itu bagong istri ratu bagong. Apa jangkap? Yang Lawan. sampun jangkap sarang para kandrue beli dolar. Kita bo positif lagi kerkawan. Oh, Kang Anden, Cai. Ye. Karena di klien subak. Weh, dia ke kalian subak kali sudah kawin. Kamu beri kau kecamat. Jelemu saja. Kanduan kita undang-undang makan kalau kawin harus cari surat perkawinan. Akte perkawinan ada ane Apa itu? Akte perkawinan. Akte perkawinan. Hei, panak nan lulas. Mau sajan. Ngai pandang nang kelulas, apa ke bang pandang ngai pandang. Oh. Jani buko nemu gelang kena gelang ni jani. Inge. Lapo man membeli bageng lawan yo yadi Manikwangi. Ada ni jani dolar jangkep melawan kena yang lawan penyeruan yo yadi ilo cabrak. Jani lan mapahitungan
Ngelag lah ke daya rasa kangen oleh Yayadi. Somah ni pedidi peratu apa kita? Dalih. Jadi dot lah pangnawang kekengken rasa goban peratu ni di Bojonegara. Jadi lan ke daya. Oh, mungkin karya Winaya. Winaya lan gaya jani Yadi pangsingit pukul gelah ngetut lampah hido Yaji pangsingit masih jani idolar jangkap melawan penyeruan ni. Icabla. Jani ngelong ke Prabono rinlah jani rasa mesomah ke nuko dan cai. Oh, makurana ring ciciang. Benar. Oh, puniki Winaya sapunika. Oh, kelamaan masih bertimbang ke tadi. Sebenar ke tadi? Ayo beli aku. Mungkin pas wajan beli ring sikian tipiang. Tungtong suon tipiang. Beli pacang nulungin sikian tipiang. Sapun api jantok beli sikian watang direngang. Bang nepras tidak. Sapun api jengah herang mana tipiang. Suanin tipiang kedalem sana nenten mata. Jadi aku jelek tipiang ring sikian menurut tipiang bisa. Nah, yen bo kita las dewo ke walaupun ide beli dosan yang ni dewo ngelah kena senglong rumah sat jani dewo mesomah. Pangnya singit perjalanan kemo lan jadi dada bang. Cai kal gaya nang gelah puri jani dini di tengah alas cai keladak yang Oh, titiang dadi raja. nah Diki tengah alase. nah Dong bos saja raja nemple kan. Tengah saja beli Pedro itu. Iring ang bawa sido tong diang beli tulang. Deci sang saya apa mawe nang gelah las caryo kau gitu. Mapan rasa anol gelakin pijan ipegak merupakan Kiai Bajul Sakti. Lan dini nunas malu. Kemadak saru benung ke daya lah. Titiang dados raja. Idolar. Tadi pepadeh ngapain ini? Ngabe. Wah, Raja kan dan. nah, atau paten dah hubung lerang ini. Patut bayar sembobok yang mau banyak agung wibawaan Lo nak dah dipayah, sen tawang beli. ngomong padah sen bisa. Lengah saja bi, yang ngomong tu dah dipelajarin, yang subuh beli ngiring ang bawa sido. Nggih. Kengken kat berat beli ni. Halo, kira Oh. nasi jodungalang itu. Nasi jodomon. Inge. Bukan tadi ulah jadi nasi jodung aja ibadah berulan. Pangsingit ayo. Yang sapu di ngiring sarang-sarang nuna gitu. Jalan. Titiang Ratu Dwagung. Bilangan jani rasa sing sido nyen benglah memak. Kuat kaya mulai. Sama seselah kemung mai. Sawotara atau subuh. Kalian penjenengan telah Kiai Bajul Sakti. Kayang jani kena ada mau tuh. Tijo mirip atau Kiai Bajul Sakti. Luger Tiang Ratu Dwagung. Piragi titiang gadro risedok titiang nyelohin banyak-banyak ke penipisiring kocap wenten sang nateratu saking jagat sumiantara turmaning sergap sah Kiai Bajul Sakti Ratu Dwagung. Engken paman. Sang ratu beli sunian baru ane ngelarang Kiai Bajul Sakti. Inggih Ratu Dwagung medaging tengah dipawacana duwe. Yen saja muka kete cara atur pamane. Aduh sang ratu beli sunian baru ane ngelarang sinan ini nang keren lagi. Yen sing keto tinjo yang bedoyo kali. Rasa-rasa dalam yakin sholat ngatur yang terjadi kayangan tiga konen karuan yang bakal ngelarang Kiai Bajul Sakti. Mangken asapun nabi antuk Ratu Dwagung. Mangnone presiden melinggih panjenengan duwe iri kiring jagat Bojonegara Ratu Dwagung. Janilan gelah lawan paman ngego winayo Bang Sido mewali Kiai Bajul Sakti naik ke puri kangenan. Apa? Dan sholat lemang jadi gelah akal kawedanan kaliyo pedaksina. Undang sageluareng proratu bekerja. Bang Sido cakep nampak ini di pinggir. Ion subuh pada nampak ini boleh pembekas aneh ngelarang Kiai Bajul Sakti ada baik utama aneh pada sanang bangla Nabi ini ke Ratu Dwagung. man tan pada ribu pembekas
Yati bang itu rayon ini. Oh, malih kingkinang winayan di kering puri. Iring Ratu Dolo. Kedek. Kene dari bate kedek sing bisa. Nah, pelajain nuleng jani macan dua orang tadi adok.